In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres annoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, De omnipotenti et vobis fratres, via peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimittis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Attalpu l-merti tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Apposti San Pietru, San Pawl u tal-Qaddisin kollha. Alla l-ħanin jista' kollox jagħtikom żmien ta' penitenza vera li tħalli frott kotran, qalb dejjem sobina u ħerqana l-konverżjoni, perseveranza f'kull emil tajjeb, jaħfrilkom dnubietkom u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Oremus. Deus qui odierna die per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum de victa morte reserasti, dac nobis quesumus, ut qui resurrectionis Dominice solemni accolimus, per innovationem Tui Spiritus, in lumine vitae resurgamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Aħna kilna u xrobna miegħu wara li qam mill-imwiet. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha. Ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bil-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan hu dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih, jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej. Dan huwa l-jum li għamel il-Mulej ħanifirħu u nitannew fih. Alleluja. Flimkien. Faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu l-Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien. Il-lemnija tal-Mulej il-fuq merfuqa. Il-lemnija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Mammux imma nerġa' ngħix u nħabba l-emejjel tal-Mulej.
il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka bis-saħħa tal-Mulej seħdan ħaġa tal-aġeb fajnejna. Flimkien. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom immoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Il-kelma tal-Mulej.
Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Meta għadda s-sibt, Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu, Salome, xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilku l-ġisem ta' Ġesu bijom. U kmini ħafna fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kif telet ix-xemx marru ħdejn il-qabar. U bdew jgħidu lil xulxin min se jgerbinna l-ġebla mid-daħla tal-qabar. Iżda meta ħarsu, raw li l-ġebla kienet imresqa fil-qrib, kienet ġebla kbira ħafna. Daħlu fil-qabar u raw żagħżugħ bil-qiegħda n-naħa tal-lemin, liebes libsa bajda u inħasdu. Imma hu qalilhom xejn la tinħasdu, qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab. Għam il-mewt mhuwiex hawn, araw il-post fejn kienu qegħduh, imma morru għejdu d-disċipli tiegħu u lil Pietru li hu sejjer fil-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk kif kien qalihilkom. Verbum Domini. Min se jgerbilna il-ġebla tal-qabar? Din hija domanda li tirrifletti l-għaġġ tal-umanità għall-eternità. Din id-domanda tirrifletti wkoll id-domanda fondamentali ta' kull bniedem. X'inhi r-risposta qudiem il-misteru tal-mewt? Minu dak li hu kapaċi igerbilna il-ġebla li qudiem il-qabar donna tgħid din l-aħħar kelma. Wara m'hemm xejn. L-umanità sa mill-eqdem kulturi u mill-eqdem żminijiet kellha għaġġ għal risposta għal din id-domanda. X'jiġri wara l-mewt? Il-mewt hija dik il-ġebla
li tagħti kollox u hija wkoll ir-risposta għal ħajja mimli tama possibbli. Illum niċċelebraw ir-risposta għal din id-domanda. Ir-risposta li tagħna l-Mulej bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet. Ma konniex kapaċi ingerbuha aħna il-ġebla li tostor il-katavru tal-iben ta' Alla. Gerbiba l-Mulej u f'dak il-qabar vojt tagħna risposta. Le, il-qabar mhuwiex it-tmiem tal-ħajja tal-bniedem, mhuwiex id-destin tal-umanità. Id-destin tal-umanità hija ħajja sabiħa. Il-qawmin ta' Ġesu jitfadawl mhux biss fuq il-futur, imma wkoll fuq il-preżent. Għaliex il-qawmin ta' Ġesu jagħti toma sabiħa u ta' tama lil ħajja tagħna. Qal tajjeb dak l-għaref li qal li aħna qabel naslu fl-eternità ngħaddu minn ġuf għal ieħor. L-ewwel 9 xhur fil-ġuf ta' omna, imbagħad fil-ġuf tal-ħajja tad-dinja li kulħadd għandu l-kejl tiegħu. Imma mbagħad mhux mingħajr tbatija nitwieldu għal ħajja vera, dik li ma tispiċċa qatt. U hawnhekk peress li għandna l-libertà u r-responsabbiltà titgħatalna proposta. Jew il-ħajja jew il-mewt. Hawnhekk f'dan it-tieni ġuf tagħna li hija l-ħajja tad-dinja għandna l-għażla. Illum il-Mulej qiegħed jistedinna permezz tal-kelma ta' Alla u anke tal-festa li tagħmel il-Knisja f'dan l-Għid il-Kbir biex dan it-tieni ġuf aħna nażlu l-ħajja, nażlu it-tajjeb, nażlu is-sewwa. Dan ikun il-qawmien vera fir-ruħ tagħna u fil-ħajja tagħna. The ladies at the tomb on Easter Sunday ask a simple but fundamental question. Who is going to roll away the stone that covers the tomb? Who is going to free us from this fearful and difficult destiny, as if death is the last word of human existence? At Easter Sunday we celebrate the Lord's response, the Lord's answer to the question that rises up from a deep recess in every man's heart. Is death my final destiny? Is death the final word? And the Lord says, no. Life is your destiny. Eternal life is what expects you beyond the grave, because I have rolled away the stone and I have rose again the third day to give you hope of life eternal. The risen Lord enlightens not only my future and your future, but also our present. Faith in the risen Lord makes my life full of hope,
and encourages me to dedicate my life to others and to doing good. Because death is not the final carried death, that I may have life. He died that we may live. Let us rejoice in this beautiful word of hope. Winnie, of your own free will you have asked to be received into the full communion with the Catholic Church. You have made your decision after careful thought under the guidance of the Holy Spirit. I will now invite you to come forward with your sponsor, which I believe is also your husband, a good choice, and profess the Catholic faith in the presence of this community. This is the faith in which for the first time you will be one with us at the Eucharistic table of the Lord Jesus, the sign of the Church's unity. So Winnie, do you reject Satan? Yes, I do. And all his works? Yes, I do. And all his empty promises? Yes, I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Yes, I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? Yes, I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? Yes, I do. Furthermore, Furthermore, I believe and profess all that the Holy Catholic Church believes, teaches, and proclaims to be revealed by God. When the Lord receives you into the Catholic Church, His loving kindness has led you here so that in the unity of the Holy Spirit you may have full communion with us and the faith that you have professed in the presence of His family. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit you freed your daughter, Winnie, from sin and gave her new life. Send you your Holy Spirit upon her to be her helper and guide. Give her the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill her with the spirit of wonder and awe in your presence. We ask this through Christ our Lord. Amen. Winnie, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you.
Aħna niċċelebraw il-jum li fih Kristu rebaħ fuq il-mewt, jew irresqu qudiemu it-talb u umli tagħna. U Alla, il-ġrajja tal-qawmien mill-imwiet ta' ibnek waslet lid-disċipli biex jemnu. Kebbes qalb il-Knisja bil-fidi biex ma tiqaf qatt temmen u xxandar il-bxarat tajba li ibnek Ġesu miet għalina u qamm il-mewt. Nitolbu. Domine de precamur, te rogamus audino. Alla, int bil-qawmien mill-imwiet ta' ibnek Ġesu, turina l-mewt maċċanda l-aħħar kelma. Kebbes qlubna bit-tama li aħna wkoll la tingawduh fil-glorja. Domine de precamur, te rogamus audinos. Alla, illum il-Knisja tifraħ għaliex dak li kien mejjed issa qam il-mewt u qiegħed fuq il-lemin tiegħek. Għatina l-qawwa biex narfu li bil-qawmien ta' ibnek mill-mewt l-ebda sitwazzjoni ma jibla tama, l-ebda ġerħa ma jibla fejqan. Domine de precamur, Te rogamus audino. Alla, Marija ta' Magdala, xmun Petru d-disċiplu liħor, kienu l-ewwel xieda tal-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Għamel minna wkoll xhieda tiegħek biex inwasslu din l-aħbar fid-dinja ta' madwarna. Domine de precamur, Te rogamus audino. O Alla, hekk kif tħalta libnek u qajjimtu mill-mewt, nitolbuk tilqalilna wkoll uliedek u ddewwaqna minn issa xrara tas-seb tiegħek bi Kristu Sidna.
Orate fratre sut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, totiusque ecclesiae suae sancte. Sacrificia Domine Paschalibus gaudis, exultantes offerimus, quibus ecclesia tua mirabiliter renascitur et nutritur per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, equum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse in verus est agnus, quibs abstulit peccata mundi, qui mortem nostriam moriendum descruxit, et vitam resurgendo reparavit, qua propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelicae potestates, innum gloriae tuae concinunt sine fine dicentes.
Teigitur clementissime Pater per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. In primus que tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dinieris, toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum me indignio famulo tuo, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum quetuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides conita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, processus que omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitate sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam vendrantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed beati Iosef eiusdem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae Tue, quam tibi offerimus, pro is quoque quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritu Sancto, tribua in seis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem Tu, Deus, in omnibus quesimus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pride quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a Te Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simile modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem, in sanctas ad venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
et memores Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere dinieris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostre Abrae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostoles martiribus, Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimatur meriti, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Perquem hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, ad divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem
libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dig verbo, et sanabitur anima mea.
Oremus, perpetuo Deus ecclesiam tuam, pio favore tuere, ut Pascalibus renovata mysteriis, at resurrectionis perveniat claritatem, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sirna fi Kristu ta' ġud ċikluna għal grazzja ta' Alla u ta' sede apostolika Arċisqof ta' Malta, fissem il-qudusija tiegħu il-Papa jagħti lil kull min jinsaba u preżenti u niedem u u tqarbel il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Jitolbu għalhekk lil Alla għal-qudusija tiegħu il-Papa Franġisku għal-omna l-Knisja Mqaddsa u fitxu li ġimtu dejjem f'xirka sħiħa magħha b'ħajja qaddiesa. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et per intercessionem beatorum Petri et Pauli, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Item issa est, alleluia, alleluia.